روش باش هوالین هجا تماشاوانین برومت جاره کدن به برنامه شیروه ام به هفرنه ایرو به تایبتی از خازم درباره هم بیارین کووان روژین داوید در قومن هنکه باخفن ایرو 31 دیرمهی سبه یک تباخیه دوه ایواره یک جسروکن حماسه اسماعیل حنهی لتهرانه هاته کشتن جالی کی و بگمان جالی اسرائیل و ev ne tişteke ve şartiye İsrailci kabul kiriye ku wan kuştiye. U veke serkeftineke İsrail ve diyardike. İsmail Haneyi berpirsiyarê karê derve yê Hamasê bû. Lêbelê weke serokê Hamasê de hate naskirin. Yani di qada navnetewê de jî İsmail Haneyi weke serokê Hamasê de hate naskirin. Ev çend saate bûyera kuştina İsmail Haneyi hatiye belav kirin. Jicur becur walatan daxuyani tene dayın. Beguman walatên ku nêzîkê Filistiniyan e û nêzîkê İranê ne ji ber ku İsmail Haneyi çûbû Tehranê weke mêvanê İranê bû li Tehranê hate kuştin. Dewletê nêzîkê Tehranê jî daxuyaniya şermezarkirinê weşandine. Lêbelê bi giranî dünya divê derbarê da nekî kere heta me bikarbêjin Tirkiye jî kere ka Recep Tayyip Erdoğan digot em ê biçin heya Tel Avivê ev çend saate İsmail Haneyi hatiye kuştin hê daxuyaneke ciddî ji alî Tirkiye ve ne hatiye dayîn. Welatên weke Amerîka, weke Almanya, Fransa bangê nermkirinê dikin. Yani dibêjin divê Hamas li hember İsrail nekeve nava êşê û her wiha bangê li İsrail dikin ku careke din bûyereke wilo divê neqewime. Yani welatên ku xwe nêzîkê İsrail dibînin ki me dikarin bêjin di cîhanê de serî heştê welat xwe nêzîkê İsrail dibînin. Hinekî wan eşkera xwe nêzîkê İsrail diyar dikin. Hinekî wan jî bêdengî bi bêdengiya xwe nêzîkê İsrail nîşan dikin. Yê ku nêzîkê Filîstîn, nêzîkê İranê ne tê zanîn hin welatê ku têne naskirin. Nava wan da Rusya jî heye. Ev welat bi taybetî yê nêzîkê İsrailin bêguman nabêjin İsrail te tiştekê baş kir. Lêbelê bangê li Filistiniya dikin, li Hamasê dikin ku Hamas li hember tiştekê wilo nekeve nava hewildaneke heyfkirtinê. Yani şer li pêş nexe. û tê zanîn ji vir du roj berê hêzên İsrail êrişê başûrê Lubnanê kir. Li wê derê jî yek ji berpirsiyarên bilind yên Hizbullah kuşt. Yani di navbera İsrail û Lubnanê da jî niha me bikarin bêjin şereke heye. Ne bi awayeke fermî hatibe eşkerekirin jî şereke heye. Yani wisa tê diyarkirin ku van rojên pêşiya me de rojhilata navîn zêdetir tev li hev wê bibe. Tê zanîn ku bi dehan salane rojhilata navîn rojeke bê şer nemaye. Her dem li rojhilata navîn şer heye. Lêbelê di van rojê pêşiya me de wisa diyare ku ev şer zêdetir gur bibe. Yani agir zêdetir wê rojhilata navîn bişewîtîne. Tirkiye min gotiya Erdoğan ji vir çend roj berê daxuyanîkî da got eger İsrail êrişê Lubnanê bike em ê biçin Tel Avivê. Yani biçin paytextê İsrail. Yani gotin em ê biçin İsrail bigirin. Çi bû? Doho jî serokê Hamasê hate kuştin. Ku Tirkiye xwe weke xwediyê Hamasê dibîne. Ka em binêrin hela
رجب طيب اردوغان وكا زلام سوزا خديگره آن نه و بچه تل آویوه آن نه بگو من کس باور نکرد نکو اردوغان بچه تل آویوه کس باور نکرد که اردوغان با آوایی که پراتیکی خواه آماده بی که بچه تل آویوه یعنی لشکر این آماده بی که بشینه تل آویویش او گف و گر تنیل انقره دمینه بزانین اف چند روژه به تایبتی چند هفته یه ترکیه و هر حال باکور کردستان جوان این کرد در کون کلانان دیلان دلیزم اف نه تنی چند روژه چند هفته ورویه هر دمولویه یعنی دیلان وکه پارچه ای که جیانا کردایه کرد ده شهر ده جی دیلان دیگرن ده شاهی دا جی دیلان دیگرن هر دم کرد نوا دیلان دانه چه به شهر به چه به شاهی به لبره دولت ترک رک لجوان کرد کرد لکه داری جوانان دست بکر دیلان بلیزن هون زانن سوسیال مدیا پیش کتیه هم آجان ترکا که سر سوسیال مدیای همه پرانیا کسی این کل ترکیه جیان دکن بونه آجان دیمنین دیلان آدیگرن دوشینن و لیکولین دکن او کسی این کل دیلان دلیزن ناوه وان دوشینن دولت ترکی پلیس و جندرمه ترکی دچن وان جوانان دیگرن بنچاو دکن یعنی ولو بیا ادی کیل ترکیه و لباکور کردستان دیلان بلیزه او تنه گرتن تن بنچاو کرن لیبری لسر سوسیال مدیای چوا او آجان دولت ترک دنویسینن و شانان دکن دبیجن اف جوان هاتن گرتن هاتن بچاو کرن و هر وها هاتن توانبار کرن کتن حبسه نولویه پرانیا وان جوانان ifade dane hatine berdan. Yani gotineme dilan istiye. Kanunun devleta Türk deji dilan kadexenine. Ev polisin, askerin ku diçin wan ciwanan digrin be kanuni dikin. Beguman li Türkiye tiştin be kanuni dibe gel zedetine de. Ev jî welo be kanuni ciwanan digrin و پشتی چند ساعت تا شون دجی او جوان تینه بردان ولو بو پرانیا جوانین کرد به تایبتی کردستان باکور کردستان هر روز در کمن کلانان دیلان دلیزن و دیمنان دوشینن بسر سوسیال مدیا هر روز به دهان به سدان دیمنین دیلانه تینه وشاندن اف تشتکی باشه وکه هلوسته که تی رابر کرن نکو او کس به تایبتی دخوازن دیلان بلیزن نه وان روژان دولت ترک کسی این که دیلان دلیزن دیگرن کرچی تبشن مادم که هون دیگرن امجی زیرتر بلیزن و لوجی دبی بکرن اف ام بنیرن حیا کدری و بیچه yani bangamıcı به تایبەتی لحمو جوانین کردان لکالو پیر کرداجی هیه اگر بری مهیدا جاره که دیلان دلیسن ادی مهیدا 10 جاره دیلانه بلیسن yani از نابجم همه سبه در کبن هیای واری دیلانه بلیسن ببلی به تایبەتی لدری کو اسکر و پولیس ها دبینن لوی دری دیلانه بلیسن و که هلوسته که دبی مرو رابر بکن اون زانین جور چند روز چند هفته بری به تایبەتی جا آمده دست بکر شارداریا آمده سر ریان بیشی بیان نویساند yani به Türkiye dibêjin ya dinivîsînin
ser redin visinin önce yaya beşi beya yani ji vesayta radvejin rebidin beya şaredariya amedijin li ser reya ev derê ku bi Tirkî nivîsandine önce yaya li keleka wî jî beşî beya nivisan pir normal e tişta ku an normal ew e ku heya niha ew tişt nedhatin nivisandin li Tirkiye ji 35 milyona zêdetir Kurd heye hineke lêkolîn van divêjin 5 milyon Kurd hene lêberê em 35 milyon bêjin 35 milyon Kurd li gorî nüfusê Tirka dike sedî 35 hatta dike sedî nîzîkê 45 yani 8 milyona nüfusê Tirkan sedî 35 hema dike sedî 45 sedî 45 nüfusê Tirkiye eğer Kurd bin yani divê zimanê Kurdî jî weke zimaneke fermî yê Tirkiye bênas kirin. Tirkiye zaten welatekî antidemokratîk e komara Tirk li ser esaseke antidemokratik hatiye ava kirin zimanê Kurda heya niha nas nekirin. Niha şaredariyên Kurdan tenê li ser rêya dixwazin bi Kurdî binivîsînin ku yê ereba dajonê wesayîta dajonê şofêr maf bidin beyan beya bimeşin beşî beya dewleta Tirk jî divê navberê da dema ku wiha ciwanên ku dîlanê dilîzin têne girtin li bajarên Kurdîstanê jî li Amedê, li Wanê, li Mardînê dest pê kirine wan nivîsan xirav dikin. Ew derê ku pêşî peya nivisandine boya spî lê dixin ku însan nebînin. Yani alerjiya li dij dîlana Kurdan, alerjiya li dij zimanê Kurdî li Tirkiye her ku diçe zinde dibe. Dikîla zinde dibe vê jî divê em bizanibin kesên ku eslê xwe netirkin. Yani bi taybetî ez dibêjim em Kurd vê baş bizanibin. Li Tirkiye ew kesên ku li dij Kurda derdikevin, ew kesên ku li dij çanda Kurda, zimanê Kurdan derdikevin, ew kesên ku hebûna Kurdan qebûl nakin, piraniya wan eslê xwe nevtirkin. Heqaretê jî divê em li Tirkan nekin. Yani kesên ku bi eslê xwe ve Tirk. Ew kesên ku li dij Kurdan e piraniya wan Lazın, Çerkezin, Çeçenin ki li Tirkiye ku hemolatiyê Tirkiye'nin Çeçen jî hene, Erebin, Gürcün ku Recep Tayyip Erdoğan bixwe jî Gürc e û her wiha xayînên Kurdan e. Ew li dij hebûna Kurda derdikevin, li dij zimanê Kurdî derdikevin, li dij çanda Kurdî derdikevin. Ha, yê ku eslê xwe Tirkin, ew hemû başin, demokratin, bêguman na. Nava wan da jî yên faşîst pirin, yên nijadperest pirin. Lêbelê bi taybetî li Tirkiye kesên ku zêdetir derdikevin pêş li dij Kurda weke düşmanê Kurda xwe raber dikin, piraniya wan eslê xwe netirkin. Mesela li bajarên weke Trabzonê, weke Rîzê, li wan bajaran zêdetir nijadperest û faşîst hene, mere dinêrin piraniya wan eslê xwe netirkin. Lazın, Çerkezin, Gürcün. Em binêrin hela îsal heya dawiya salê ev rewş wê çawa pêş bikeve. Xaleke din ku ez dixwazim taybetî ser bisekinim rewşa li başûrê Kurdistanê ye.
دولتا ترک باشور کردستان ev bi mehane operasyoneke dimeşîne. Li diş kî dimeşîne? Li diş PKK. Dibin navê şerê li diş PKK da esasen dewleta Tirk dixwaze li başûrê Kurdistanê xwe bi cih bike. Mesela ji vir çend roj berî bi hevaleke li dohokê jiyan dike re ez axivî. Wê hevalê ji min re got, yani ez naxwazim navî bêjim, got heval Ehmed bi taybetî em niha dema diçin bajarên dohokê Zaxo diketine bajaran da askerê Tirk nasnameya me kontrol dike. Yani li başûrê Kurdistanê dewleta Tirk êdî nasnameyan kontrol dike. Ev tiştekek divê pir ciddî bê dîtin û bê şermezarkirin. Yani rêveberiya başûrê Kurdistanê Tirkiyê derê. Bêguman ev parçayeke lîstikê ye. Yani dewleta Tirk bi taybetî bi rêveberiya başûrê Kurdistanê re di nava diyalogê da van tiştan dike. Bê xebera rêveberiya başûrê Kurdistanê eger dewleta Tirk leşkerê xweşandiya başûrê Kurdistanê û her wiha leşkerê dewleta Tirk li başûrê Kurdistanê nasnameyan kontrol dike, wê demê şermezarkirineke mezin divê bêkirin li diş rêveberiya başûrê Kurdistanê. Yani eğer xwaweke rêveberî dibînî divê tu nehêlî leşkerê dewleteke din were ser axa te operasyona çêbike û her wiha nasnameyan kontrol bike. Ev xaleke divê bê şermezar kirin. Lêbelê parçeyeke planê em got. Dewleta Tirk bi taybetî niha dixwaze PKK û QDP bi taybetî başûrê Kurdistanê li diş hev bide şer kirin. Destpêkê leşkerê xwe şandiye wê derê, leşker operasyona dikin li diş gerîlayên PKK û destpêkirine nasnameya kontrol dikin û her wiha zextê li ser rêveberiya başûr çê dikin, divê hûn jî divê bi peşmergeyan ve tev vê operasyonê bibin. Heyan niha peşmerge tev li operasyonê nebûne. Yani li gel artêşa Tirk cih negirtine li diş PKK şer nekirine. Demê borî da tiştê wilo bûye. Lêbelê niha nîne. Ez dizanim piraniya peşmergeyan li diş tiştekê wilo ne. Eger sibê rêveberiya başûrê Kurdistanê bêje peşmerge divê bikeve nava şer, ez pir bawer dikim ku piraniya peşmergeyan wê şer nekin li diş PKK. Lêbelê daxwaza dewleta Tirk ew e ku peşmergeyan jî bikişîne nava şer. Ha, dema peşmerge bikişin nava şer, bikeve nava şer li diş PKK, dewleta Tirk artêşa xwe wê şûn da bikişîne. Wê peşmerge bide pêş, wê çi bêje? Peşmerge hûn coğrafyayı nas dikin, axê nas dikin, çiya nas dikin, divê hûn li pêşî biçin, pişra artêşa Tirk were. Wê çawa bikin? Peşmerge û gerîla li diş hev bidin şerkirin. Dîsa şereke birakuşî wê çêbe. Lêbelê ez bawer nakim ku peşmerge tev li şereke wilo qirêj bibin. Navê peşmergetiyê divê ney qirêj kirin. Di şerê azadiya Kurdan de peşmerge roleke girîng leystiye û divê wê rola xwe bileyze. Nehêle navê wî qirêj bibe. Ha, rêveberiya başûr wê ji tişteke wilo ra bêje erê an ne, ez pir zêde bawer nakim. Lêbelê ez nikarim bêjim ku wê nebe. Ez dikarim bêjim piraniya peşmerge wê tev li şer nebe, lêbelê ez nikarim bêjim rêveberiya başûrê Kurdistan wê li gel dewleta Tirk cih nekire. Ji ber ku
هلوستك ولو هي تشتك ولو چه ببه بگمان و روجاوای کردستان جی بدنگ نمینه یعنی یه پگه و بدنگ نمینه اگر یه پگه لدش شرک ولو بدنگ بمینه ده آلی احلاقی ده که کماسیه که مزن اگر پشمرگه جی لگل دولتا ترک جه بگیرن لدش پکه که شر بکن و لروجاوای کردستان جی یه پگه بدنگ بمینه اف ده آلی احلاقی ده کماسیه که از بواجی ناکب یه پگه بدنگ بمینه ها ویدمه شرک براکوژی daha گشتروی بمشه ده آلیه که ده پشمرگه لگل دولتا ترک جه بگیره لدش پکه که شر بکه ده آلیه دن ده یه پگه جی بچه لدجوان شر بکه یعنی لدج دولتا ترک و پشمرگه آن شر بکه ویدمه نیوه شهر کنها روجلات ناوین دمشه و به شهر نوبرا کردان دا دوی کرد جوی را دستور نده دستی کی دا سوز هیه بریار هیه بگومان سری ده روبریا باشوری کردستانه روبریا باشوری کردستانه دکاره تشتکی و سو آستنگ بکه ام نکارنجی پکی که را بیجن لدش پشمرگا شهر نکه دما پشمرگا لگل دولتا ترک جویرن بچن لدش پکی که شهر بکن بیومان پکی که اوی خواه بپاریزه و دمی ام نکارنجی یه پکی را بیجن ناتو نکه و نوا شهر حالی احلاقی دا مگود که ماسیه که یه پکی دوی بکه و نوا شهر و دمی ها اگر ام ناخوازم اگر روبریا باشور کردستان ناخوازه شرک ولو چه ببه و دمه دوی روبریا باشور کردستان جی دولتا ترک را بیجه لسر آخامه نسکنه از دزانم جور دمه که بری بریز مسعود بارزانی جی روبریا عراق خواستیه کو لگل دولتا ترک زخته چه بکن کو دولتا ترک ارتش آخواج باشور کردستان بکشینه چقاس راسته دروا از ویا نظام لیبلی آگاهیه که ولو جمره هات اگر بریز مسعود بارزانی تشته که روبریا عراق خواسته به تشته که باشه لیبلی تشته هری باشترین اوه کو روبریا باشور کردستانه دنابا هلوسته که ولو ده بکو دولتا ترک سر جس آخا باشور کردستانه بکده و جاره که دیجی نهیله ارتشا دولتا ترک بکه آخا باشور کردستانه ها روبریا باشور کردستانه ناخوازه گریلای پکه که لسر آخا باشور کارو خباته که بمشینن بگمان اوجی دوی به پکه که را به گفتگو کرن یعنی روبریا باشور کردستانه بر روبریا پکه که را گفتگو بکر چاره سریه که را ببینن پکه که وی صدمی خواه بده دیار کرن روبریا باشور جی وی صدمان بده دیار کرن چما ناخوازه پکه که لسر آخوان کارو خباته که بمشینه یان جی پکه که لوی داری بمینه پکه که جی چما لوی داری دمینه لسر آخا باشور کردستان کارو خواته که خوازه بمشینه به هر را دوی گفتگو بکرن چاره سری ولو بکیتن چاره سری بریا دولتا ترک نایی دیتن دولتا ترک تنی دخواست دوی اوه کو کردان لدج هف بده شر کرن و تشتا کو ج آوا کرنا کمارا ترک حیان ها هاتیه کرن اوه و جور شونده جی دولتا ترک دخوازه ولو بمشینه هیوی دارم رایه داریم باشور کردستان وان گوتنین من بگرم برچاف چه دوی بکن دا کو لسر آخا کردستان جاره کدن شرکه براکو جی نقومه هوالین هجا تماشاوانین برومت
ام گهشتن داویا برنامه کدن آشیروه حیا جاره کدن بمینن دخوشی ده سلاو و حرمت